Alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı tuğanlar, barınдар, hoş gelipsizler. Bugün buyursa bizden azırkı kelgen jerimiz bu Uhud toğusu. Buna sizler körüp turgan bu ne? O narkı çoğu. Uhud toğusu narkı çoğu. Bu bolsa Caşılar döngsösü dep koyot. Caşılar döngsösü. Jana Peygamberimiz kapılar menен soğuşkanda plan tüzgön go. 50 caşını uşul döngsöөнүн üstünde turasыңар. Biz ölüp kalıp bizden ölüklerimizi oşa kuşlar çoklap jep ketip atsa da düşpeysiңер degen. Oşalay şart koygan. Oşal жерде turasыңар degen. Anan Peygamberimiz oşal жерде ne soğuşup oşonda 70 sahaba şehit ketken. 70 sahaba şehit ketken. Oşonda sahabaların arasında Peygamberimizden şu amekisi Hamza radıyallahu anh olgan. Asadullah, Allah'ın arslanı degen lakabı olgan. Oşonu bilesizler janakı ne Hint degen ayal menin atamды öldürgön, bir tuğandarımды öldürgön dep turup bir kuldu atayın dayardaydı. Ha? Oşal kuldu sen Hamza'nı öldürsen men seni azat kılamın deyip. Al özü azat boluş için Hamza'nı öldürgön için çalıp ne nayza menen dayardanat. Oşal jerde oşal Hamza dagın şehit ketet oşalların arasında. Emi bul jerde kanda bul jerde jetekçiге başı үйde bereke var da. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytат. Allah'a başı igile, Peygamber'e başı igile, jana özüңөрдүн jetekçileriңерге dedi. Jönөр jetekçileriңерге dep toktottu. Jetekçilerge başı igile degen jok. Emne üçün? Antkeni oşal jetekçinin aytkan sözü Allah'ın aytkanına dal kelse, Peygamber'in sözüne dal kelse başı yeriz. Egerde Kur'an hadiske dal kelbese onda başı yiyemiz. Peygamber de oşanda ne dedi? Sizler biz jеңилip kalsak da düşpeysiңер dedi. Biroq oşanda Müslümanlar menen kapılar soğuşup Müslümanlar jеңdi. Kapılar arjaka çektep ketkende Müslümanlar oşal жерде kalgan oljalardı жыйнап başlaganda şaytan azgırıp mına Caşılar döngsösünün üstünde turgan 50 sahabalar baylıkka kızıp düşüp ketти, karasaңыздар. Olların bardı bayakı kafirlardan oljaların janak emelerin bарын terip atkan bolsa emi biz kalıp ketet oşayбыз da dep turup bular dagы düşüp ketet. Oşonda bul jaktan karap turgan kafirlerin bir grupası ne? Barысы oşo mына eme bul жерде tegerekçe korgon bar. Oşonun içinde 70 şehittin jatkan jeri var. Oşol jakta bardыгы жыйнап atkanda oljalardı. Bular döçüler mi? Caşılar. Döngsöden bular da düşüp ketti. Oşonda bular bir jana komandası artından kelip turup Caşılar döngsösünün üstüne çıkıp durup pozisyon alıp durup bul jaktan Müslümanlar jеңip aldı da. Müslümanlardı jеңip aldı. Oşonda 70 sahaba oşol жерде ne oldu? Öldü. Oşonda Peygamberimiz жалгыз kalganda Peygamberimizni keltirip ne bir sahaba ayal korgogon. Elestep görüңүздөр. Erkekler bayağı korkup kaldı bayağı жерде. Peygamberin dişleri sındı dedi. Oşonda Peygamberden narkı Uhud toğusunda bir ünkür var iken oşol jaka jaşırınıp durup oşol жерде ne aman kalganda Müslümanlar. Oşonda karasaңар janakı şehitler 70 şehit ölüp jatkanda janakı Hint degen men Hamza menin bir tuğanımdarımdı atamdı öldürgön borun jeymin dep turup ant içken eken da. Karasaңар Müslümanlar ölüp jatkanda kelip turup kulağın kesip, murdun kesip kıynagan. Kana Hamza dep turup Hamza'nı işin jarıp turup borun alıp turup çaynagan eken da. Jeyin dep turup jeyilgan emes deydi da bayağı жерdeçi. Çaynap turup kayra taştagan deydi. Keyin bayağı soğuş bitkenden keyin kim yok dep turup bardın karaganda oşol Peygamberimiz Hamza radıyallahu anh'ını tabat da. Karasa boru yok. Borun tapkılaçı deydi. Nday karasa deydi. İzdese çanga bölünüp Hamza radıyallahu anh'ın boru jatat deydi da bayağı жерdeçi. Ap kele deydi. Bayağı borunu karasa boru bir teşik bolup kaltır deydi da bayağı жерdeçi. Oşonda körsek Hamza radıyallahu anh'ı da erkek balası bolgan emes eken da. Karasaңыздар, oşo balalı bolboy жүрüp, şu boru teşilip ketken turbayбы деген söz aytılgan deydi da bayağı жерде. Anan dagы bir hadis var deydi, em bul kişine alsızırak boluşu mümkün. Bayakının borun jeyilgan emes deydi da Hamza. Nege sebep? Bu Sayyid-i Şuhada janakı emelerden şehitlerden törösünün borun jegende anı jegen adam uca ne beyişke kiriş керек da. Anın denesi bir beyişke kiret da bayağı жерде. Körpejtör. Oşo Allah Taala nasip kılgan emes deydi da bayağı жерде. Azirem buyursa mınal жерде barganda oşol жерде özünün atayı duası var kaburga kelgende. Assalamu aleykum ya ahla diyari minel mu'minine vel muslimin. İnna inşaallah bikumul lahiqun. Nes'alullah lana ve lekumul afiye. Oşo kabırdan mürdenin canına varganda atayın dua var. Assalamu aleykum. O uşul korgon eyleri, momun Müslümanlardan bolgan uşul korgon eyleri. Kudayım buyursa biz sizlerin artыңardan barabız.
Силерге жана өзүбүзгө Кудайдан кечирим тилейбиз деген дуасы бар. Ошо дуаны айтып туруп саламдашабыз. Анан бул жерде ошол шейиттер көмүлгөндөн кийин бир 100 жылдан кийин сел жүрөт. Сел жүрөт дагы жанагы шейиттер чыгып калган экен жер бетинде. Күнү бүгүнкүдөй турат дейт баягы жерде. Карасаңыздар, ошо шейиттер көчүрүлгөн өзүнүн ордунан. Шейиттердин денеси чирибейт. Ошол жерде биз келгенде да ошо бир арап айтып берди. Бир атактуу бир алым бар экен эми. Ошо бир 50-60 жыл болсо керек. Ошо алымдын бир кенжетай баласы өлүптүр. Өлгөн экен, ушунчалык авторитети абройлуу экен, уруксат сураптыр. Ушул жерге ушу шейиттердин жанына көмөйүн, ушул мен кичинекей чүрпөмдү деп уруксат сурап, макулдук алып туруп ошол жерге кирип көмгөн экен. Баягы мүрдөнү казып атып, шейиттердин бирөөсүнүн путуна баягы теше тийип кеткен экен, күрөк. Кан чачырап кетти дейт баягы жерде. Карасаңар, кадимкидей каны чачырап, бир айга чейин жанагы денемде жипар жит кетпей жүрдү дейт да. Көрбөйсүздарбы? Шейиттердин өзүнүн атай бир жити болот. Biz de ошо башында келгенбиз, 2005 жылы келгенде bir арап айтты, силер күндүз келесиңер да дейт. Эртең менен келсең чыныгы шейиттин жытын билесиң дейт. Багымдат убагында келсең, кадимкидей жипар жыттан турат экен, ушул чөйрөчү. Күн көтөрүлгөндө баягы жыттардан көтөрүлүп кетет экен да. Себеби мусулмандар согушканда болгон эки нерсенин бирөөсүнө жетебиз деген. Же жеңебиз, же шейит кетебиз деген эки гана ишеним болгон да. Ошол себептен капылар корккон. Капылар өлүмдөн коркот. Musulmanlar ölümden korkmaydı. Sebebi beşke kirem degen işenim var da. Görmüşler. Ошол жерде кайсы bir musulman ölgön bolsa, ve kanı çıksa jipar jit tarkap ketет экен, аңкыпчы. Ура bizde şehit ketти, Allahu Akbar da кыйкыра берген экен да, сахабалар анткени баягы шейиттин каны чыкканда jipar jit tarkap кетет экен. Негизги маселе, кыскача маселе ушул. Анда буюрса жалпы барабыз дагы ошо жана шейиттерге саламдашып туруп, анан Кудайым буюрса кичине мына жактарды көрсөңдөр болот. Ана кайра келгенде буюрса мына бакыт карыбыз бизге бир Куран окуп берип, дуа кылып туруп, анан кийин автобуска барабыз. Кандай дейсиздер? Бул жерге келип жыйналып ушул жерде Куран окуп туруп, анан жылабыз иншалла. Азыр ошол жана кабырга барып саламдашабыз иншалла. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Биз ошо жамаатыбыз менен Мединада Ухуд тоосуна келдик. Биякта ошол мусулмандардан, сахабалардан 70 сахаба шейит кеткен. Ошо биз китептен окудук эле, пайгамбарыбыздын өмүр баянын конкурс болбоду, ошо китептен окудук эле. Ошо 70 сахаба ушул жакта жатат. Хамза радиаллаху анху ушул жерден шейит кеткен. Анан өзүн китептен окуганда бир таасирленет экенсиң, анан бияка келип бияктан дагы бир таасирленет экенсиң. Ушул жакта сахабалар ошо бизге дин жетсин деп, бүткүл ааламга дин жетсин деп ошо өз жанын аяган эмес да. Ошо сахабалардын жеңиши менен, ошолордун курбанчылыгы менен биз мусулман болдук. Алланын сүйүктүү пенделеринен болдук. Ошо сахабалардын курбанчылыгы үчүн биздин ата-энелерибиз, биз мусулман болдук. Биздин небере чөбөрө кыбыраларыбыз иншаллах мусулман болот. Ошолордун курбанчылыгы менен иншаллах Алланын бейишине киребиз. Ушакта сахабалардын жаткан жери жайлуу болсун. Ошолордон Аллах разы болсун. Ушул конкурсту уюштуруп, ушака бизди алып келип, биз эми көрбөсөк дагы ушактагы обстановканы сезет экенбиз да жүрөк менен. Ушул жерлерде ушундай чоң согуштар болгону сезилет экен жүрөккө. Ошо бардык ушул биздин умурабызды, конкурсубузду уюштурган бардык ушуга тиешелүү адамдарга Алла Таала разы болсун, эки дүйнө разы болсун. Алла Таала эки дүйнө алардын даражасын көтөрсүн. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух, урматтуу туугандар. Биз бүгүн китеп окуу конкурсунан жеңип алган көз азиз катышуучулар умурага келген элек. Бүгүн азыр Ухуд тоосунда баягы Ухуд согушу болгон жерде турабыз. Жана ушул жердеги сезимдерди айтып сөз менен жеткириш өтө кыйын. Себеби бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам басып өткөн жерин
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dişi sıngan, kanın tөгülgen yerlerde öz көзүң менен көрүp, öz денең менен сезген өтө башкача сезимдер. Муну өз келип гана адам, келгенден гана адам түшүнөт деп ойлойм. Айтып кетейин деген нерсе, ошо конкурсту уюштуруучуларга, спонсорлорго, Нематул Устаз, Жалынбеке Гүлназчы, Асан Ажекебиз жана бардык башка спонсорлорго, ушул иш-чарага катыштыгы бар адамдарга чоң чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Ушулардын биздин ушул ыйык жерлерге келип, зыярат кылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам айтып, ушундай умра амалын аткарышка себепчи болуп атасыздар. Силерден Аллах ыраазы болсун. Өмүрүңүздөргө береке берсин. Дүйнө акыреттеңер бактылуу болсун. Жана дагы көптөгөн жакшылык иштерди кылышка Аллах мүмкүнчүлүк берсин. Жана бүткүл эмне тилек каалоо максат кылган болсоңуздар, ошонун баарына жеткиле. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bul bir tuğanı da Fatiha'nı oku koysun. Moja bari. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ım uşulakan Kur'an'ı sevminen, asmandan yerden kelgen belelerden saktağın, jaman sözden saktağın, jaman közden saktağın, arkanda apat kırsık, oru sırk olur saktağın. Allah'ım Kırgızistanımızga tınççılık bergin. Allah'ım Kırgızistanımızga bereke bergin Allah'ım. Uşul jerde amin dep kol jayıp turgandardan, arazdan ötüp ketken tuğandarыбыз bolsa ошолордун arbağına başladık. Allah'ım ötüp ketkenlerin jatkan jerin jaylı, kawılarını nurda kılgın. Allah'ım uşul jerde muna şehit ketken algaçkı musulman sahabalarыбыздын arbağına başladık. Allah'ım ötüp ketkenlerden jatkan jerin jaylı, kawılarını nurda kılıp, ahirette Allah'ım özüңden dayardagan Firdavs beyişinden orun ber. Bir rahmet.